nitwa Kayuzi Zephirin abandi umukukuruke indwara yari yavese nta kindi nari ndyamye nshaka kugira ngo nje kwihagarika mu ijoro mayinero d'imate biranka yuko amaguru kugunda gushira hasi ngo bwageze ukuguru byaranse kwa kabiri biranka no koko kuranga n'ijwi riragira sinangibasha hari masaa 8 z'ijoro saa 7 z'ijoro ndavuga nje ni sinya vesa byanse bikunze so twabonye burakeze nacenza kwa muganga kuri Rana Neurological Clinic barugira kabere kangiye kwa benana nagiye nagize ibibazo nyine byo mu mutwe muganga yanyandikiye imiti andokomana no gukora kine ibyo byose nabikoze byose ko kine ntayihejeje hanyuma hari mu kwezi k'umunani urabona byasuye kuvyuka kugaruka kandi ejo bundi mu ndwiheze nisinya none ndavuga nti nta zindi nisinya za mbese kanjije kwa muganga nagiye baca baranyakira rero bayandikira scanner narayigize barumaka yuko afete yari sinye nkuko navyumvira iyo avese nyine babonye yuko yansanze bapfa baca banyandikira imiti nasanzwe ndi ku miti y'umutima ariko barampinduriye bampinda imiti kugira ngo barabe ko hoba inamelioration imiti nsanzwe kuyifata rero kugira ngo ngeze nko ku munsi wa kangahe umunsi wa gatandatu niko ndafata imiti anyakiriye vuba vuba tuza ko muganga aza acangurira consultation naciye nsaba yuko nokora scanner ndabasha kuvuga umunsi wa mbere byarangora kuvuga ndabasha kuvuga kamera kandi umva agatereka ariko karagaruka avese shwa kubikira kuko nirafite ubuhamya ubwa mbere yamfashe ubwo ni kuri turi ya mbere aho yindi yafata nibazaye ko n'abana ambye tereka tukujane kuri Rana kumbure hari agiye bosanga na problème z'amane nagiye kuri Rana muganga aranyumviriza kintu javese nana kwikiye les signes amaziki gufata zoba vyiza umuntu yokiye kwa muganga jewe moi avant nari kanze yuko shobora kugwara avese mu minsi kwiki parce que kuva no bya kwikaburimbo urabona ko asa nahaduga gatoya nagenda iminota 3 ariko naduga nkumva ndarushe rwose hamara umunsi yafashe ncija kwa muganga direct ndatubasha no kuvuga ndatubasha no kuduza ukuboko gutya ubwo abandi babona ngo kiminwa yakebanye hatujene nabo ariko icyo noshima Imana nuko nagize presence d'esprit nkacyangira cyo kwa muganga direct bitanze guteba